Este video di mio ara, sigue ustedes conmigo, anda kita ara pa siya. El nombre del nación donde kita ara pa siya, Portugal. Portugal ba? Portugal? Tama yakel, ko lang ese. Nakin mo kumuta purpia. Ka, temprano mga doy, takya man. Nalangalan de abo conmigo, may kumuking konteta. E bolang kere pa siya. Natulbi na alto nga datong tono. Na, ebo era traga inibre valor de 2 kilo. Na amukel, kay dura-dura kita ara manunto na di mi video, na prinsipya kita. El primer lugar, onde kami ay anda daw kami aray managalo, mangkompra na kami cosa para traka. Pero antes kami ligalya onde kami parte. Di manada parte mga ngayon. Mira la mujer tapasa. Antalamukan ka del hombre. Ante kami de ginda na diamo destinasyon. Pasane kami na 7 gulo. De vera bien lejos pa que. Pero kay Portugal manete. Portugal gatete. Ese día en video yo, días de domingo. Aquí daw bata día de domingo, may katanto ni gente. Pero bueno lang gana, abierto di la mga tienda. Pero alya onde cerca na pantala manada daw gente ya, kachene daw la ara la festival. Ya pasa tamin kami na di la parque. Kay kere kachene recuerdo si Ombak. Le trata daw ane con ele más 100 veces que 100 veces que te le quiere. Na, kay para pwede daw lo eskuyo buenamente. De basta mga posing di Ombak. Kondo impulya di la mano mansakan le trato. Kusa pa, mobya. Mobya kumuladro. Paya kami ta kami na kay dolkeria man base al ulan. Makiman ulan pa de bara. Kusa mana. Man video siyempre kita. Después de media hora kami ta kami na. Deligay kami na tienda di Antipuring. Si Miro Teres, iras-ira kami ta kami na. No? Ansina kasi bata de monte. Tiene miedo kay nagulo. Flores galeo para con el mga seguidores de ato nali. Na amokel ta prinsipye kami kiskuy-kuyo. Na, kusa mo ta silita na tuba mamukune sa mga muñeka. Kusa kere buga barbida. Alren to isa ako busara. Berasan lang amo lang te mo na alegria. Pwede kami kompra-kompra para kome. Na para si mambiyahe ha. Chenya ko sa para makamaka. Di mi uban de makina kaya hindi man kami pwede sa lehun. Iimbia lang ele kumigo. Comprado ko nele chocolate. Siyempre dali tenle kumigo sen. Na amokel ya sa kayo kariton kay prinsipye man lima di la tienda. Mabueno at kachene ko sa taripuarin-puar. Para abla manada kat ko sa kompra. Para abla manada kat laman el bolsa. Sita saliyo na otro nasyon, talibay yung budget mga $100. Pero el taga tayo, $10 lang. Ay dolpal, tabagayot, si may tuko sa tamak-kamak ko, sa tamak-ka, nakabina. Manada man kami kumida ng barko, pero otro kat kal sabor de la kelo. Na otro del sabor de Portugal. Dok mo ignorante. Ay de, ay ramigoto doy. Namukel, kuya tamin si Omba ko sa likumpra. Ka, de veras, aral yung tasikaso ko ng Pringles. Ay para kumigo, makimbugiman lang ko sa grande ha. Na, de be, pidi kat grasyal bugiman. Kaya mention na kataki na video. Wanay gali, sir, kapay ulbido ko ng chocolate del mi uban. Pabulbide que lele, por eso, dale que lele con el 19 ya. Esto doso dolbing kunsikieta. El ojo pirmi lang na tomada. Ya auxilia kali kumigo sa Antipuring. At amirale dolcene man yung ko sa tabuka. Eso ko sa takarga. Del di mio se uban. No, hindi ka tayo sa di mio. Kung kin mayo sa dali. Tampa single ka tel hombre. Borotoli doy. Hala doy, si Solve doy. Na, malo bubita. Si Omba kese. Na, mukil, para alya kita na kaera. Kabarete lo de masoponya nante otra vez na di su lugar. El budget del di mi uban niya imbia. $20 lang yung ay mengwa. Si ta observo ustedes, pirmio ta mention na mga presyo. Para kine ustedes idea. Na mukil, inihine kita kung este pone na conveyor. Para pwede kung este pa. Apura-apura kita. Kay manada pa kita onde anda. Después sa kinatienda di Antipuring. Para alya do tayo kami na tienda di ang kolbadong. Para alya na tienda di ang kolbadong. Siguro pasa pa kita yung mga seterio. Ako saman, sige po ustedes kumigo. Na pichan el paloli. Habla pa que el uno di mis seguidores. Porsan este. Porsarul. Ano may ganyo porsa? Ya porsa ba yun? Na pichalapterali. Na kaya decidi man ustedes sige pa kumigo. Na sige ustedes kumigo kami na. May kita pasahe para munta. Siguro mga ora pa para kami na. Pero kay palangga man ustedes di mio. Naman di channel ko na este video. Cosa man este insinya. Namo que el tienda di ang kolbadong. Na paralya kita doy. Di mapregunta mga boss. Relax lang buli doy. Katiki ara to'y bimbara katiki kabingrande katete doy. Siali ka naton SM popular akiteng kanila Akia. Kusa Akia? Ay Kia. Bungol boss. Anapin sabi Akia. Akia duel bariga. No mamanlinga sa kay dahil kung buara traga. Na amokel kay sigyane kung este di mi ubano kumpra doan el selfie stick. Abarya mira tamen yung mga laptop kyo. Kompleto sila kitchen tamen sila kita bende speaker. Ka debata speaker bing grande. Ese vale doy. Matchaka ka debu eardrum ali doy. Alawisi ka debu sirilya. Mira tamen yung mga TV. Na kundo mire con el presyo makamuri. Na largay biyahi. Kapege mo bubisaya. Buera man voice over kiyo. 11 minutos este. Nanoy gani kumukinya manda. Takito anay doon man konteta doy. Kay mira nete konete bako. Bimbala kita bako. Kebrebo bako si Omba. Pwede man yung rekita voice over. Amokel continue kita. De berasan lang 1:30 kami na. Por eso ndane kita mia. Nano era entrale na CR del muer. Como habla entre ya. Loko bu kabeza. Na amokel ketan hilap yaman daw bariga. Pasay kilabamano na CR. Na
pero ante kami anda po nila mandi ang bariga. Pasanay kami kiyo na putlaker. Igual tablakan nyo kuno tere, bimayili kayo ng mga sapatos. Pero ang problema, ang sapatos, may hili kumigo. Basta entragan nyo ng mga butik de mga sapatos. Kung Jordan ka una tanda. Otro si Jordan, bin alto ka tabring ka. Gampa na ring ang kabisa. Pero kung mire ko na presyo makamuri, na large yung biyahe. Peke lang Bisaya, li. Hilumbe. Eke bien ega, boss. Amo kaya kabay man shopping ete di mi uban blanco, oh. Yamira kami ko nila, katapagay man li. Nakabar si Ombak, ya kumpra taman nila kamisa del disyo sobrino. Pero ante kami de pagay, obserbahan kami si Pakimodo kita transaksya. Keberbo transaksya ko sa klase de palabra. Na amo kaya kung pwede kami kulumbra si Pakimodo tapaga. Naprubaya, si pwede ba kita aserta. Kung kan sa si Ombak chucha-kichucha, yapidya lang kami ayuda ko nel kahera. Balel kahera. Porcelana katag kutis. Este pwede pidi kiss. Hi miss, what is your name please? My name? My name is Magdalena. Bienbajo tabula. Pero bienbajo tabula ko si Paloma. Pait kyal baka. Naamukil katang voice over man yung ki. Alang-alang pwede ustedes uwi. Napreguntal kahera si donde do yo. Imio do cara. Caray chino. Hable ko nila hindi yo chino. Pilipino yo. No, pero kinebet ke de kuchino. Bro, malang. Naamukil yakabay man kami paga. Para doon diyan kita teara. Ya pasa taming kami kiyo na tienda del New Yorker. Hindi to kipasa. Hindi na tunisita pa munta aeroplano para anda na Amerika. De veras, may man kami ko sa kumpra ki, pero ka New York man New York atete. Este tienda aquí cerca, pa desgracia que dimisen. Compré con ese jacket, oh. Bien plantudo de él. Mira, era ustedes terrible, bien da vez. Na, pabor el inglés dato, no ka tanto gata. Are, entra mo na tienda del New York. Alarga mga do palabra da vez para habla inglés. Con todo, no sabe bukos al preoles na inglés. Kusa no sabe? Baguio beans. Keberbo Baguio beans. Preoles, Baguio beans. Na amo kel. Kundi mira kami ka Chene, mga Lucky Burger King. Abar timing pa kayo, damo mga bariga tanwaras ya. Nakusa pa, tabya kita. Si Mirote de chenyo kung kintang kwento. Kaya habla ele kumigo, de Sambuanga ba daw yo? Nahabla yo si, de Sambuanga yo. Nahabla le, por eso ka le. Fuerte la animo. El problema lang daw, charat daw yo. De vera ka tese. Ka, para habla alto su nariz. Pete con boss. Na, Brenda tanera, belum manalit tatraga. Ay, anti angkol, may kita anti angkol. Bruso ka ng burger call. Namahmala French fries call. Reto anti angkol. Amo kel, mientras tanto ta come payo, usaan kita el tiempo para mangrita puera. An shoutout habla sila. Shoutout ali con el dimitio, con Harold Ledesma, Quaresma. An shoutout también kita con vosotros mga tan message comigo na di mi Facebook page. Shoutout también ali con Ryan Ortega Manduay, de Labuan, Sambuanga City. De berate mga shoutout na live stream. Na pero kay palangga man ustedes di mio, mention na lang con ustedes aquí na di mi video. Shoutout también ali na todo OFW na Saudi. Chene ka ustedes, cuidado wali firme. Shoutout también ali na Kagad King, keep safe. Team Sambuanga Charity Vlog. Belated happy birthday también ali con Angel Kailin Marshall. De vera, bien bonita ka tese. Shoot out también. Kusa shoot out? Shout out. Talamukan lang po ko. Hindi ka pwede man mali, doy. Perfecto ba, doy? Perfecto ba? Nahilo de masali mo pwede man shout out, perdón na lang anay ko na lombre ha. Kene pa man otro dia. Namokel, continua kita. Si pirmi ustedes tamira di mi mga video, sabi ustedes kita nakachuto kape. Na pero el kape to makita ara branded ka tete. Ka, igulang ese kape. Namira era el forma para blarilla ka tele. De vera kalekelele, may kalekelele man order. Di volver sa dueño. A vergüenza kat kumbo. Kasi pa de templa o, kabarel nombre hindi kalegal di suyo. Keperboyoan, kabarel nombre de butter. Mahleho pa mo na na estrella na cielo. Ay tiyalta idal cabrito. Porque prueba babo. Al papait gali. Namukel kundo tan kuhit ya kana mo alcanzancia. Pense kami larga bolbida. Un hora y media pa andada, un hora y media pa bolbida. Na elbena, rebenta ka tetaw. Chene pa man kami sen para pasahe. El problema kino ay kini taxi. Na bueno lang anel, ibay ko na di mi kotse. Bien bale ka tu. El problema ay perde el llave. Anay baka talya kun ombak el llave. Bak na tali llave ko no te. Ano daw tamen kunele. Este pa caminando kita te. Na amukel si benta man doste de mga bariga. Nanuman lingasa kay pasakit ako na asete man sa lilya. Na ako sa man, continua pa kita. Continua pa kita, sir, kaya man ka ba? Un minuto lang palta para rebenta doste mga bariga. Natalia daw mon serviso. Na amo kaya conforma man ustedes continua kita. Libay ko ustedes pa siya aki na festival di ila. Manada ka sila ki mga lahko sa tabende. Siguro mga produkto lokal este di ila ki na Portugal. Kinepat kicks. Este aki, nakotaw lang este ki del pantalan onde kami ang parking daw mon service. Kabar si Omba, kaya kolekta man sa ile mga magnet, agad tapunin ng mga refrigerator. Making kansaw yayo, kay mo imantan nyo ko sa pwede asi
sigyalan yung kunele. Na siyempre, kay Chenebes, eleman aldim yung cameraman. Por eso, kaling mo tanto, gente, inante, ni kami anda. Kay todo, gente, kalit tagigalan na tienda di anti akilo. Na tienda di anti maricor. Nakin man si mga persona, takababoh mentally mga dueño del mga tienda. Esel no sabio, doy. Takya lang kita, gracias ko con esto es todo, ha. Pichal, Shirali, para todo kita alegri.